Nchomo rigereria o Kisii FM Digital chinga kisinde na inde na kwariganirie ime chaniriga ngoretera Amang'Ana Amayia senchira yo gwikirano yechense komene mochaba ono maragoba eretera nenguru kwa purity nyangweso ritangani ngwenyoringa na bagotonyora gwetera emitandao yonse pe social media Kisii FM 94.1 igati yali na kwariganirie morogoba bono ngamo noroboti kuru county ya Samburu abasebona bamenyi bensemeyo abagendrete ko rero buke bago babire boko ne kigwa abwasoboto ko bogokera rero musacha yo magi turisasi na kwibirwa chimburi chiaye emeye mona 50 obigo ensemo ya barai kuroro gongorwa guse nigo bagendrete ko gokera egetambukiro kyo murai gwensi ya Kenya musike William Ruto koba amabagane abagusi ase ensemiria ya cabinet administrative secretaries ingana batebire buna nigo yene kiri mugusi nere na chikwenyorera egetari onchemo rigereria abono kabene inche gwe komwerio ngere yo amana yanda manga senchira yo bwikiranu abamenyi ebe county ya Samburu nigo bagendrete kolera obukebago obugendrete kwene kigwa chinsemecho neye magiga yo musacho yo mugwa kwa risasi obutukubo gukira rero na gutegirwa chingoma chimbe asensemo ya Lowa Mara egotoka Samburu West county ya Samburu asebo gabe to kwibirwa chimburi chiaye emyeye mona 50 umusacho yo ageturisasi nigagendrete konyorobo gweni asenya getari yemo chinsemecho chinga kibona bamenye bensemeyo barerire serikali gutinga asemerubirio yo kubeka oburindi yegendrete chinsemecho nonyana bo nigo batebire buna magega ye serikali kubeko guchika wo gutasoka isiko gose kafyu nabe gukoraria abamenye bensemeyo bari bamenyete asichinsana na makuruma konganya nalio obukebago barekana komentekana mono. Tulikuja usiku saa 10 ya usiku wakatoa mpusi kwa boma tukawafuata. Sasa wakati tulikuwa tunakimbia wakanipiga risasi kwa kifua. Sasa wamenipunja mkono. Wameenda na hiyo mbuzi yote. Kitu kama saa 10 tulifamiwa na kaenda na mbuzi 150. Sasa mwenye mbuzi ndio sasa nalala kwa hospitali hapa. Kwa hivyo ile kitu kimi nilikuwa nataka tu kuuliza serikali. Sisi sasa mlikuwa mnatuambia msonge, wabokota wakuja operation ama serikali wakuja kufanya operation. Nomo bunge we constituency ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii umusikeza Janda nikobana abakulira bagusimba abaisa guchigwesonania asukurubikana okukero kende korane kichibura buru kagukwanira abamenyi ebebunge ya Nyaribari chache umusike Janda nigatebire buna ekurubikana ukwabo mu bwazimilo mo John Kenya Coalition borobiriti gokora imimucho Nairobi retukora Jumatatu ikigocha kero kende nigokora chekwene kya chibura buru abwasatebire buna abakenya bonsimba bwatobosibure bokurubikana kuri ndonde bwensi ura chekwene kya chisagasaga chinde cyonse yasokurubikana uko nigara chikwirirwe getambukire getinde kerichiko umusike Janda nigoboigo arekanire gosiereria okorare ko musikere Laudinga unaritukeriria Jumatatu eikigocha nigorirabe ritukuri umutimuko gose holiday abwasatebire buna musikere Raila tabwati chinguru chinde cyonse cyo gokorabo ase richikuri katiba ya Kenya. Masuala ya nasikia ya maandamano. Mimi ninaomba, sitaki kuona mtu yoyote ameenda katika maandamano apigwe mawe watu yangu wa Nyaribari waumie. Hatutaki kuona kitu kama hiyo. Yule ambaye anataka kwenda maandamano, hiyo ni shauri yako, ni haki yako, enda maandamano, fanya maandamano ya amani bila kuumiza mali ya watu. Lakini mimi ninawatahadharisha, serikali imejipanga na imehakikisha kwamba yule mtu yoyote ambaye ataweza kuleta madhara katika hii nchi atakamatwa na awekwe ndani. Tumeelewana? Tumekubaliana? Kwa hivyo tafadhali mujihadharishe, na wale ambao wametangaza ati Jumatatu ni siku ya holiday, hakuna holiday kama hiyo. Ayo kagendreto moncho murigereria ekyombekya bagaka abegesa ko kyabameru kemanyakanite buna njuri ncheke nikobana bamubulire muraibo bo mubazimelo mo John Kenya Coalition umusikiro Laudinga gwetenenia emirubiri yabegete yo gucha kurubekana umucho Nairobi retukora Jumatatu eikigocha kirabe tariki 20 cy'umutinyo yo gatatu erinde kwenekya umurembe meyensi ya Kenya abagukwana nabariki b'Amang'Ana Amayia abagaka bo banjuri ncheke niko batebire buna inchira obo mu bubwazimelo mo John Kenya Coalition
aburubirite guche kurubikana no nyengo ikirase nyombene ni ubugambe ya State House karukende nigo baringite guche kuyunchura serikali ire wabisi bono abase baburira barayinse bo mu bubazimelo moja wa Kenya coalition kuganya goikachinga ki ensi ya Kenya era chigokora obachori bondo bonene umwaka bw'ekiri 2025 irinde bachigotema kurigie kirugo cy'uburayi bwense na inde kurinde asebono abaruchinga kichingororo guchia serikali ire wabisi. Muomba kwa heshima kuu kama mzee Raila Amolo Odinga, unatusikia mukiandamana na Kalonzo Musyoka, you are na Martha Karua, you are doing injustice to Kenyans. Please step out, muturie, mungoje atamu ya rais Daktari William Samoei Ruto ikiisha, ukitangazwa campaign muingie kupiga kampeni. Sisi tukiwa watu wa Tharaka Nithi tumeungana na Meru County na tunakataa hiyo. Sisi watu wa Stronghold Tharaka Nithi tumekataa hiyo maneno, watu wasitoke nje, sababu rais wetu tulitoka tarehe 9 na tukamchagua na kila mtu aliona tukimchagua mchana. Sasa kitu tumeomba, sababu sisi tuko hapa ni wazee na sisi ni watu wa kupeana mawaida. Tunaomba Raila aite sisi wazee tukuje tumpatie mawaida kidogo. Nabarai amana bamenyi borogongorwa gusi niko bagendrete kurwa ebirengerero byabo mega y'umurayi ensi ya Kenya Muske William Ruto aboigoro ko bwatoka marieta 50 y'abantu baria achorete guchikoira mabaga y'aba cabinet administrative secretaries CAS ase amarieta yo 50 ane ni gara y'abagusi engana bono yarekanire kogokerwa nensemo y'abarai kurwa sorogongorwa gusi egati y'abagusi bari bachorete guchikoira amabaga yo y'aba CAS ngamo no Muske Joash Mangi ase wizara yo bamatobuye n'ikisi kisiko umusubati Millicent Omanga ase wizara yo burendi boime nabwigo Muske Vincent Kemosi ase wizara yo bonchuriria amona Nicholas Rioba ase obisio mukonyi bo murayi bwensi ya Kenya. Umubunge we constituency ya West Mugirango ime county ya Nyamira Muske Steve Mogaka nigamwiranire ngambya mono Muske Ruto asoko mochoro Muske Vincent Kemosi ase wizara yo bonchuriria abase bana muburiro Muske Kemosi chinga kyara chiko chaka emiremo kwene kyabuna na chiko bayigirira abaremi bechaine ka wakurwa sorogongorwa gusi irinde nabarbo benyorere faida asoboremi bwabo. Agwikirabo omoncho murigiriria nongo yakolera Amang'Ana Amayia senchira yobwekera nukurwa semesita Amang'Ana Amayia chinse 11 chabono maragoba mbemo na singencho kwa yabwatia gwikomwerio ireterane ngoro kwa purity nyangweso.